Ugma sinda danay liyan San Mabini asin liyan Trinidad na nakaukod sinda maggibunin mga pulseras. Dangan na purbaran panindaan pagpapa-face paint na naging posible dahil sa pag-upresir nin Manlain-lain na aktibidad kan Miris Garden and Nature Center sa Santo Domingo, Albay. Sa selebrasyon kan Earth Day kan nakaaging Sabado. Salamat nag-ano siya ki arog ka ini tapos para maka-experience man sa mga akin arog. I-continue lang po nila yung ganitong activities or event para po sa next generation, meron pa rin ganitong beauty ng environment na may makikita yung mga bata po, ma'am. Apwera sa face painting as in arts and crafts. Nagkaigwaman in Garden and Forest Tour, Gardening 101, open mic as in iba pang eco-friendly activities. Ang grupong Arbor Tree Club haling Legazpi City nakisumaro man sa aktibidad. Bilang grupo na nagbubusol nin mabaskog na kapalibotan, habudaanin da ining mapalagpas. Discovered that Miris will have this special Earth Day celebration, which was also one of our activities, planned activities. So we asked ourselves, why not dito na lang yung Earth Day celebration namin? So it's like the alignment of stars in a way. As an advocacy, I joined this club because I think the objective of it is very good, and it will really help the city to really have more trees, because that's what we really need. Save Earth, Save Life ang naging tema kan selebrasyon. Sigun sa mag-agom asintag sa diri kan pasyara na sindaglanda asin Christopher Newhall, pigbilog nindaan aktibidad nga ni tawanin onra an inang kalikasan. Siring man na maipasabot sa mga partisipante ang importansya asin mga bintahe kan mabaskog na kapalibotan. We try to make a space for them, a 3-day camp, so that they can really talk through these issues frankly and do some inspection. You know, they think about their own direction in life, and especially we try to help them to dream bigger. Kasi dito sa aming barangay, there are maraming teenage pregnancy. So we're trying to help them realize na there's more to life than just getting pregnant, having a partner. Taong 2015 kan buksan kan mag-agom na Newhall ang pasyaran na aktibo sa pagpangataman sa kapalibotan asin sa pagtabang sa mga kapos na residente kan banwaan. Ang sa indong bigagas to para na mag-start digdi sa mo o magkakandigdi sa mo always goes back to the community para sa mga educational activities ni ngani. Makukuhaan Miris Garden and Nature Center sa Zone 1 Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.